megalayapost.news. Riboy District Sport Association mentagasi kelapan hap perdano ia kathat division Riboy League Arja Rapsau bola pelong Hamadan yelek kai kisnong nungjeri kaji kun banyora ia kan namjob kalong hapeng kamolong kung persya ia kamolong dem hagane ji penhap perdano ia kathat division Riboy League lawan bansim mentah dauba Charles Marar MLA kamauti kum upungsan basak hilang ru dak jingdon lang uraja urma edisi ka Riboy kum usembut san harengkat ke jingdon lang presiden ka RBDC uba RB sedap lembat kui ginong ilam bat kirurang ba Riboy string kumbala sakia kaneksi ke jingkun menyo kuri ka namjob jong kanik lempung kalong ke bakloy bet songsit bah Namar kikin hun larung sikatup final ilai kun ting banyo ra ikan namjob jong kanik lempung ilek kai football RBDC Hakaleng akan hun kisinrang kamolong kung esi kalayo menra ikan namjob dak bakal pelimno ia kamolong dep saula ar kabde lembaga jing shoot lembaga tiebreaker hakaleng kikin tepat kanalar pay football academy kalayo kur ikan namjob adin bakal pelimno ia kapam sim da ar lanon ibor punya kila samru ikus nam cek namjob bat kunjuru syak ibarem dak trofi bat kasong pisa ringkat kuwi kikus nam simen Ray kebaningkong kadai gejingkur ku kurdo kebang ai ya ke RBDSA kebenang la bat penya syaprang bat syakmat gimla ban len ba gejingkiu jong ke kami lek kai Riboy ge jongi dei namar bangidon kene keseng RBDSA dengan ngek scam banang ni syakmat nilai ngiu i kat banang ni gisngi nginang pau bahan Riboy gimla ban len bawat haka suprotokop kebenang sedap ke 15 ke 17 kidai na Riboy bro artli kibayo ban mi khmat na kejala ka jongi kalong ka purong ka bakraw kanong juri Presbyterian Secondary School kani ka school ka badon hangni kalong ka champion but ka Menken High Secondary School ru Menken Christian High Secondary School ru karem ta kasaj nga bang phone gi coach ngong ba pi klemrem ni namar pirem ha tay riga ting ai kejingker khu kerdo ya pi baro ki lok samla kejing ai mensim ba mangiru kum kinong yalam kumbang judon lang nakapor nang ni sakmatru ringkat baka RBDSA ringkat bigi kun samla po ka temri bohay gijongi nginya don lang hasenda bani aimensim bani trailang batpi akabut kebor kabangi ngidan ngiyo i kumbalong menta hapo nongpo ilayo kawai gemadan kepabiang hapo pembuda hamroi konsensing ilayo mangasuk kemenro bani tu angni pa nagaliang jong chief minister ulah depan ai ke assurance bawon ai ban penbet penbiang ban penbahai kini kemadan nong jeri namar ba hangning penon kambar bori kini ba kaway good playground hapo mawati konsensi kabangin sayo ngimtip lanong inyo tangba kanom slam kan sayo ngin sayo tiang iso kemen ba kum kinong yalam nginya kesay nakapor banwan ra ya ka development nagam daga jingdon kam jangki kun samla hagadong bat ketem Riboy gejong ini barok koi dengan keren sibon hangne dari tang koi ke bang kwa penong kum ki kun samla ngide ben kenmau habangidon hagani gefil habangidon ya kemensim banilek kai bat kamtam kasap kapobleu la ayengi ke bang kwa penong kalong ben penon kam hok bat kiar na kijing snew ki babunjat ki bawan ben penshoy yangi malagasngi ngitip basaudong jongi kamtam habangila nang kamkiu lilei kata lese kanwan kijing sosorong bat kijing penshoy gibapun kinwan kum ki khon samla ngi ben kin mau bangin yens kam hakanong rem ka gol ka bangi tho ka thong ka bangi ngibo ngimdai ban kenran din lane ban sha pangok hangno te tang
Kailan mingi nanduk sedang juga bat tat haduk kali ka klimat keban berkut ya ke final. Tengai guru ya ki nongelam jong dar BDS bat tunjuk ya ki chief guest jongi di belaya don kat lang ta singi te ngai kuble tan kita kintin te ngasih bonong molongkong hebeb Megalayapost.news